Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Sauloka apunchi Jesusta katijkunata fiñashpami makana wañuchina yuyaylla karka. Chaymantami kurakunata mandak kurakunapagman shamushpaka Damascopi tandanakuna wasikunamanta chay Jesuspak ñanta katijkunata preso apamungapaq kishkakunata kuchun mañarka. Krikkunataka harikuna kachun warmikuna kachunpish Jerusalemman apamuna yuyayllami karka. Chay kishkawan Damascoman rishpa ñalla chayamukukpika ñapish hawapachamanta paypak muyundikpi achik nirkallami. Chaypimi Saulo pambaman urmashpaka Saulo, Saulo, imanishpatak ñukataka fiñashpa llakichiwanki nikta uyarka. Shina nikpi Sauloka apupitak kankiyari nirka. Shina nikpi chay rimaqka ñukaka kan fiñashpa llakichikushka Jesus marikani kanka garrocha puntapi wagrata haytashpa chugririk shinami kanllatak llaki tukukunki nirka. Chayta uyashpaka manchaywan chukchushpami Sauloka apu Jesus imatatik rurachuninki nirka. Shina nikpimi apunchi Jesuska hatarishpa Damascoman rilla chaypimi kan ima rurana kashkataka willanga nirka. Apóstol Pabloka chay kallari watakunapi judío gentikunapuramantaka allitik yachak allitik preparashkami karka. Mana payka alli Diosta kasukshachukarka paypak krinapi shunkumantami karka. Paymi Roma llaqta genti karka shinallatik shuk fariseomi karka. Apóstol Pablo manta ñukanchik riqsitukunchik Hechos capítulo 7 verso 58 pi imata nikushkawan. Payta hapishpaka Tangashpa pueblomanta ruhichishpami rumikunawan shitarkakuna. Huchachikkunaka Saulo shuti musumanmi paykunapak churanakunataka mingarkakuna. Kaypimi rikuytukunchik Pabloka Estebanta rumikunawan wañuchikuy punllapi kashkata. Paymi chayta rikurka. Apóstol Pablomanta rimashpaka judíokuna yachachishkataka allimi chaskirka. Judíokunamanka yachachikkunami kashka y a Diosun alli kankapakka tukuy judíokunapak mandashkakunata katina paktachina kashkata. Judíokunapak mandashkakunata paktachishpaka shuk runaka shuk warmika kashkata rurakmi karka. Kutin chay mandashkakunata mana paktachishpaka mana kashkata rurakkunachu karka. Chashnakakpipish Apóstol Pabloka Damascoman rikun ñanpi Jesuswan tupashkamantaka shukti yuytami payka hapirka kashkata runamanta rimashpaka. Pabloka krikkunatami wañuchishka karka. Jesusmi ya Diospak churi shinallatik payllami hawapachaman pushakka nishpa predikashkamanta. Chayka chashnatikmi karka. Ñukanchikka ya Diospak ñawpakpika ima huchata ima pandata mana rurakkuna shinami rikurinchik Jesucristota ñukanchikta mandakpish kishpichikpish kachun chaskishpalla. Mana ñukanchik allikuna kashkamanta mana kashpaka imakunata rurashkamanta. Mana kankunallatakchu kishpirishka kankichik. Mana huyipakta Tayta Dios huyakpi krishkallamantami kishpichishka kankichik. Chaymanta chayka Dios kushkallami pi ama hatun tukuchunmi ima allita rurashkallamantaka mana kishpichishka. Efesios 2:8-9. Pabloka kay alli willaytami parlayta willayta kallarirka. Cristo mantami kishpirina kashamun nishpa. Kutin kayka mana kanchu ñukanchik kikin alli kashkamanta mana kashpaka ima allikunata rurashkamanta. Kay nishkami chay religioso gentikunataka kuyuchirka chaspikshina karka. Pabloka kay alli willaytami gentil runakunaman parlayta willayta kallarin. Shunkupi musuyayllami tukuy horaspak ñukanchik imashina kanapi musuyachitukun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.